Madamo gid nga salamat sa Dios kay finally nadayon gid man ang bakasyon ni Ilongga Majjhongera. Ni subong nagapreparar na siya ang ila mga bagahe, ginakilo yan na, ginatimbang para hindi sila ma-overweight sa eroplano. Kay tama gay ka instricto ang Philippine Airlines kay bisan 1 or 2 or 3 pounds hindi nila sila magpasugod multahan kanila sa excess baggage nga $150 or else ibilin mo ang excess baggage. So ginasiguro gid nga ang amon nga bagahe insakto gid kay may timbangan man kami dere. So amo na usually kung magbiyahe kami ginatimbang gid namon para hindi kami ma-problema sa overweight. So I think kadua katatlo na ni ay timbangon sang akon nga misis. Okay? Now ready na kami malakat. So kaga may problema dako nga problema sa ticket kay nakolban pa kami nga base hindi madayon ang amon flight sang akon nga sister-in-law kag ang misis ko. Yes. Let it stand, Dad. Hold on, huh? Welcome to Noah's Travels. Hi, and welcome to Noah's Travels. Noah's Travel. And you are Noah? Yes, I am the one that starts in the Noah's Travels. Oh, very nice. My grandpa's vlogging right now, so that's why it looks like you're in the ear. Go ahead, talk to them. Your grandpa is the one taking the video. He's taking the video, and so this is where the day starts. We're actually gonna pack up because my grandma and someone else is leaving right now. They're going to the Philippines. We're gonna have to drive them to the Philippines, to the airport, and then they're gonna be flying to the Philippines. And also tomorrow we're gonna go to a pumpkin patch in the mall, and then after school, and then we're gonna bring it our pumpkin on Thursday. So you may look around if you want. So you're gonna miss your Mimi, your grandma? Yeah, I'm gonna miss my grandma, and if you don't know, there's a highway next door, right there. Oh, That's where the highway is. yeah, the freeway. Yeah, the freeway. Uh-huh. It's right there. And then next year you're gonna home to Balasan too, right? We will go home, all of us, right? The whole family. Yeah. Come on, talk to them. And also, Talk to them. Also, it's gonna be a little long, and once we make it there, it's gonna be 6 o'clock p.m. PM. Means it's gonna be at night time. Okay. And go ahead. You're gonna meet your family, your relatives in Balasan? You want to meet them? No. You don't want to? You don't want to know? Right now, this is how the colors like. You can see the outside, the fresh outdoors. By the way, my grandpa's is doing the Noah, get back over here now. Okay? So, bye. Okay, go. Isa pa. Get back. Finally, we arrived at the airport late
at 6:30 and the flight is 10:45 in the evening. Na-delay kay ara ako sa telepono nag-istorya kay may problema, perceived problem ang ticket sang akon sister-in-law. So ay nag-istorya pa ko sa travel agency, ginbaklan ko sang ticket kay ang problema kay ang gusto man ang name niya kag first name and apelyido pero nagbalis kadanay lang. Ang apelyido na una, ang first name sa likod, which is different sa ticket. So amo to, we discovered the problem sang ang akon bata, my daughter is trying to check in online because we usually naga-check in kami sa online because more convenient, but hindi siya kasulod online. So I call up the Philippine Airlines and I was told that that is the problem and I need to buy a new ticket with the correct sequence sang name and apelyido. So ang travel agency nag-intra muna, tapos nagkuha na kami, na-stress up because we thought hindi madayon ang flight. Dalaw. Kay ko matamaton ko isa-isa kag dara ko butang Meet me sa tubangan gani. na. Gani digto no. Sige lang. Sa tubangan na. So I was talking with the agency nga ginbaklan ko sing ticket and they tried to straighten up the problem, ang issue nga muna. That's why na-delay kami pagkato there is a airport because we're still on the line waiting what's going on to happen. But fortunately around 5:30 nagpanawag ang travel agency just to drive to the airport and just go straight sa counter, and the Philippine Airlines people will try to correct the whatever is the perceived problem. Na-stress out pa ko sang ticket namon. Kay manang bibing ticket baliskad ang ngalan. Amat-amaton ko lang ang malita. Ang ahinti ang binakla namon ang problema. Asap. Ara ang lakat ko no okay man kuno siling nila. Amo na stress out ko nga. Di na. Gani. Fortunately, pag abot namon sa airport, ang akon nga cousin nga mapuli man with her family, ato na yaon na temprano. So ato na sila sa unahan sang linya, sang pila. So ang ginbuhat sang daughter ko nagkadto digto. Pero ang misis ko kag ang sister-in-law ko nagpila gyapon sa likod. And then pero si Angel nagtupad to sa akon nga cousin kag dito nagsulod. So para nga dismulado nga hindi mabalaan sing iban nga nagcut kami sang line. So bali amo ina para nga ma-negotiate ni Angel as early ang among kung may problema. Okay nata ang seat nila. Ang sa vaccine arin sa. Kung ang seat. Ang bala mo may medical condition. Okay lang ka mo. Hindi na si papa mo. Hawiran ko. Hindi na siya papa. Hindi kaya magpuli. Bilin mo ko akong diya nga. Ano ka man imo man. Do pariyo ka man. Mario ka man excited kay Nancy nga. Kagaaway katulog. Nadayon niya mo nang pagkila ko sundamulog. Lutuan niya ka kuno araw. Preparado na sa. Kuda ko ayan ang recipe ni nanay. Sikreto nga recipe. Ang sikreto nga recipe ni nanay, ang mother-in-law ko black.
Saka na miton to magguwang obra sing. Huwag malang, wala. Syria man sa Oh, wala. Wala man gali sing problema. Ginatagan ko sing stress ang pa. Okay ka ma. Wala excess. Paano i-wait pa ko no? Okay, good. Hi. Mabulig na siya. Basta mag-amunay, maglakad kami. Nagabulig na siya. Matulod, makwat. Hindi niya nang imo niya nga personal. Mami, kinang lang pa personal yan niya. Uy, ate yan na nang. Hindi. Yate lang ni tao kay may bibi. Personal na iya, dalon. Eksakto? Very accurate. Okay, thank you. We have no problem. Houston, we have no problem. Agad. Natawagan niya kuya stress na. Pagkakot yung taong. Middle or you want to be ahead but you're in the both in the middle. Yeah, there's no more i-claim na bilis. So in the back or sa middle na lang ka mga dawa? Sa may basta aisle. Pero front of the seat. Oh yeah. It's only 6 rows difference. Then habang seat na lang together, 6 seater. The aisle in the middle. Aisle in the middle. It's 6 rows difference. Ano ko no? What's the last? 73. At least you're, that's why you need to pre-medicate. Take your meds now. Maybe we can hang up from the lower of the aircraft. Because they're balancing and you can't hang us. Wala. Can you walk to the aircraft to your seat, or do you need a wheelchair? Wheelchair. We need wheelchair. Yeah. She's 84 years old. So your bag is back all the way to the booth? Yeah. Dua. Just have plastic. Sige, hanapin natin. Okay na ka ma? Ulat na lang ka mo din. Hindi naging punggan ha? Mapa-wheelchair ka ma? Ati uy. Malayo sa lalak. Gani. Nancy, mo man mapa-wheelchair man eh. Hindi na katakot. Kaisa na halin-halin ka pa. Pero kalayo. Pero tina to, pagsulod mo na, damo layo na tong laktan mo. Muna nga. Diyan, hindi ko makaon kami anay, ano na ba? May. Sulot sila ya, bilin nila ni kami May sa babaw siguro to may kalanaan man to. Pauna lang ka mo sa babaw. Take the medicine. Oh, sit down here na. Ma, try to drink ginger.
Juliet Franco. Ang lapitan. 62 tani sila. Galing ulit sila kung row 62. Hamba ko 6 rows apart na lang para mag-gamay ka mo. So, malapitay lang sila. Dili ka mo binula. Magkapon nyo lang ang magkaubra dito. O kayo sa gato. Ari, tao man ko tasyaw. Saan ako mong pabalasan? Patsyon ko na niya. Show it to them to let them know it's correct. Din ko naman namin nga restaurant. Naduwa mo gitang kamot mo. Din ko no sa babaw sa may-ari sa dalom. No, pwede to kuno sa babaw. Dito Pero sa mahal baba. eh. Ang balon lang ang driver. Oh, Yung may baklan boarding. may baklan to sa babaw. Snack man sa masini. Wala naman di baklan siguro sa dalom eh. Border. Sa border. I know, if you're hungry, Hindi kayo paglupad nyo na, maserve na nadayon sila. kaya pa niya. Breakfast. Pagkaga, breakfast. It's night Subong, here. kaon lang ka mo di. Kay maserve na naman sila panyapon. Yeah, just have food. Bring food. While waiting, yeah. Buy water. Yeah, and get your So, may padali kampong ko. Kayo na ulat yung inyong wheelchair. Nga, kuhan kami pa medyo arte-arte kang hindi ka mo kalakat. Na, arte-arte kang hindi kalakat. Wari na, oh. Yeah, Gonzales is there. Ah, the wheelchair, huh? Papay na kayo nito. Kiss na kay Mimi. We will wait for them together. Where is di na si Lucas? At tubo ka pong ko gawlat sa niya wheelchair. So I think they'll go together. Sorry. Kiss na kay Mimi mo. Just call us in. I know. Kiss na kay Mimi, Mami. Noah. Noah, you didn't kiss your Mimi. Uy, kasi uni. Imo ni mi. You're gonna open Noah. Oh, kiss na. Bye-bye. Pagid. He doesn't wanna... Pagid. Pagid. Papa. I-post ko ni Dayon. Pag-abot, wala pa kamo ka-landing. Oy. Kiss Mimi, kiss Mimi. Oh, nanay bibi. Nanay Bibi na. Mga taga-Pagkaspik na lang. Ang tanong ko, Ragid sigurado na pati ang kohol, ano ganina? May. Bagungon, ato na. nagpapamulot ako, tiya. Napapamulot na to. Baan pag sili-sili. Ano? Sili-sili, oo, paborito ng bala nila na. Gusto mo sili-sili? Ay, thank you, gid. Gin-stress up lang ko sa anima. Iya to sa lasang pal. Kay hindi ko no, cancel ko no. You say to Lola Res? Well, I found out hug. ito pala ang empleyado nga na isto nga istorya ko sa phone nga Philippine Airlines amo tuya gali ang wala ka intindi kung paano nga ang mga diri sa ka ticket counter nagsiling sa akon nga hindi na problema. Bisan magbalis ka dana apelyido ang first name. Kay nga basta as long nga correct lang ang spelling sa ngalan kag apelyido, that's fine. Kay kung kisa masiling ka Juan de la Cruz o de la Cruz Juan, Yes again kay Mimi. that is acceptable. Sige, wala problema ina. So, dito kami na stress out. So I want to know the name of that Okay.
of that employee na nagkuhan kay madamo nagpanik ibisan ang sa travel agency to na luoy ko sila kay naakig na ako kaga na stress out. It's nga too far. ritot nga hindi madayon ang flight ang pagpuli sa nga akong nga misis kag ang sister-in-law ko kay amuna kay silingya hindi na pwede. We have to buy a new ticket kay silingya Dahil mapunta ang ka- ticket is non-transferable. All the way. But paano mo transferable kay the same name, the same person? Nagbalis kadanay lang ang name kag apelyido. So that guy, I need to talk to the supervisor Ang ano, ma'am? and I want to know the name of that guy. Kaya I want to write Why ko kabalo? Si make Angel ang a nagtransaksyon. letter to You ask Angel. the Philippine Airlines Management. Di ba usually, kada may resibo sa lagi. Oh, sa claim lata, bag baggage claim. So how will you claim it? Wala na sila kaputang siyang luggage kwan? Number? They didn't give a sticker. Hold on. Sticker? No, they didn't give a sticker, Mom. So I think that's a new... Hold on, baby. A wheelchair. What? Tell me. What? Para sa inyo, nagkawabing... Normally gina-sticker sa likod. Wala. Yeah, ilagay lang. About the final... Scan? Seat number is already there. You guys are together. Oh, no, we won't call. We'll call the agency. Seat number. Ha? Pag-return flight. Ano? Set number? Vacation. Manawag na. Kay may inquire na sa aton nga kwan. Bye, Mimi. Bye, Mimi. Bye. Hold on. Bye-bye. Kiss. One last time. Oh my God. You're Oh. gonna make Mimi cry. Bye. You make Mimi cry. Okay, let's see. They're already going up, bound for TSA, and then it's up to them. Hasta lang kami dere. Hindi na kami kapas to.